Nxa lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu namhla. Kenya. Abantu abahlanu besatshelwa ukuba bengaba befile ngemva kokudilika kwesakhiwo esilezitezi eziyisikhombisa uhulumende ayethe sidilizwe. Uganda. Ixuku labagoli benhlanzi liyethiya edamu leLake Rwamungu ukuyaphathisa ababalekela udlakela. South Africa. Abatshengiselayo balumathise izitimela babulala amafasitela ezitolo becunulwe ikungahambi kahle kwezitimela. Ethiopia. Esigodlweni eAddis Ababa inkokheli kahulumende womanyano ixoxisane ngodaba lweSouth Sudan ikhuthaza abalwayo ukuthi bahloniphe isivumelwano se-2015 agreement. Libya. Izakhamizi zeBenghazi ziphe imbono ehlukeneyo ngokukhululwa kwendodakazi kawayengumongameli weLibya umnumzana Muammar Gaddafi. Kwanele izihlobo kwanamhlanje asidibaneni njalo kusasa.